Siyabingelela, siyathemba abantu bayaphila. Kune-video engifuna ukuyenza encanyana mayelana-ke nokukhuluma okube kwaba khona okuncane nge-voice note okumele ukuthi uGatsheni ayidedele. Ngiyazi akuyona indawo yami ukutshela uGatsheni ukuthi enzeni ngomsebenzi wakhe ngento emehlele. Unayo abantu abambonisayo izinto. Nami sengiphawula njengesakhamuzi nangomuntu olandela uMaskandi negama-ke eselihudule phansi-ke leqhawe-ke elinyanywa abantu elingahlanganiseli lutho nabo uKhuzani Mpungose. Gatsheni nesitime nje uboba indoda ungasabi lutho emhlabeni, ube indoda into uyiqonde njengoba injalo, ungasabi ukuthi kuzoba kanjani. Mawuthatha i-decision uyithatha i-decision uyimele kubona ngathi imphumela yini. Awulokhu ugudlisa ukhuluma udazi usuke ngidedele mina ngisiya umuntu walento akunjani njani, umuntu okudla ithende okumoshela umsebenzi okwenza kabi. Next time ungasabi ukuthi ukhulume iqiniso ngoba kuyaziwa uhlangothi olubomvu ayikho into oliyivumayo ngeqhawe labo elinebala ekhanda alisoze laba wrong emehlweni abo. Beligaxa umuntu ngempama lapha emalangeni bebempraise uKhuzani kwenza into ecishe ifane. Hawu bampheja lonto bamlandelela until impela wazoba ne-live wazofika waxoxa uKhuzani lapho bokunomcimbi ukuthi hayi uzophela umcimbi. So Gatsheni ungangeni lelo gibelele lokusatshiswa laba bantu. Vele laba bantu vele bathunyiwe ngoba amaboss ngemuva ahleli ayathumela vele afake imali ukuze bekhulume into abayikhulumayo. Kuningi umculo wakho okwenzela khona Gatsheni usukusuzise ngakho. Ungavumi ukuthi kumfana ongelutho ongazi ukuthi wenzani empilweni, i-direction, umsebenzi wakhe uTikTok kuphela nanokukhuluma amagameni nanokuthi makunento ebheka ngaseqhawini laba abalithandayo leli elinebala ekhanda bephike bezibulale ngomhlanje. Ukuyisiza nje uyikhiphe nje Gatsheni lezi zinto nesitime beka indaba njengoba injalo ungalokho uyifihla icaca. Mawudedela udedele ubufakazi, ungalokhu ufune approval ukuthi bazothini. Vele ububavulele ukuthi bezo attack abantu manje bayadefend sebengoprofessor nini manje sebazi ngani le voice ekabani because le nto i-fast forwardiwe uyabona nje ukuthi ngathi kucinezela ispeaker akwazi nokuthi obade bekhuluma le nto leyana. Into enjengalezi-ke yizo lezi eyivulela amanzi endlini eyigcina manje sezikubizana ney'nhlamba ngandlela thize. La abantu laba bazokudrive Gatsheni ugcina ungasenayo ishow. Bayakuthanda manje uyinkunzi jikijiki awuseyona inkunzi. Buka nje ngoba wawina ama-award ayi-2 uhlule iqhawe labo 2 ama-awards makhulu. Bazokutshela ukuthi hayi i-record of the year inkulu idlula kanjani ngoba onke ama-award ayi-important wazothola 2. Into engajwayelekile kumasama ekwenziwa uMaskandi. So inzondo isizobheka ngakuwe ngoba ekhuluma nje lokhu le channel ade ekhuluma kuye lo mfana lo ozashawa inyoka lapha mekhona angazi uqimbeleni uthi uzunuke yena kanuki maye yibheka ngoba nayo unuka phu. Siyazi ukuthi phela i-voice note ibibuya kuphi, kuyacaca ukuthi ibibuya kubani ngoba ade bekhathazekile ngale ndaba because kuyaziwa ukuthi ubani unomona kuMaskandi. Umona wakho ushayela phansi uyawuhloniphisa uthumela abantu ufake imali kuma-account abo wathela amadatha yena ayithulele libe likhulu ibali ekhanda futhi. Manje Gatsheni ningaze nigaxele kule nto ezeningene ey'mpini eningazazi. Next time uhlala enteni uyayikhuluma awulokhu uyale uyosinda-ke lapho-ke ekukhulumeni. If umuntu ubona ukuthi ukwenze kabi mfonela umtshele ndoda wenza u-wrong kanje angiyithandanga and uma uqhubeka kanje ngokuzayo ngiyodila nawe ngendlela yokuthi umuntu akwazi ukuthi awudlali awuyona insaka. Mawuzolokhu uthi hayi into yokuthi bazodwela ekhanda lakho lapha laba phela bazazi ukuthi yibo abantu iqhawe labo li-right. Bonke abanye abakaMaskandi bayabheda. Umuntu ozoba neqhawe labo uyena o-right. Yonke into nje eshiwo yibona iyaphila engavumelani nabo akusiyona. So ungangeni lelo gibelo lolo elokumoshela umculo wakho umnandela kangaka. So uyibheke Gatsheni lonto leyo. Mase bekunephisa kuma channel nako TikTok no.
is not good, akuyona into right le. Ngenxa yokuthi nje kunomuntu bekusukele ekusebenzisa kabi, abasakubheki lokho ukuthi khona umuntu befuna ukukumaka esebenzisa abantu njengoba besebasebenzisa nje bekhuluma nje kulowo ma TikTok hub. Ngithi saqhubeka wona umkhankaso. So ungayivumela into yokugatsheni ngokuzama yenzeka uzama ukuthola indlela kuyilungisa ingazi ifike lapha efike khona. Ube nje indoda ungasabi umele indaba yakho. Ngiyabonga.